Iyi ni radio BBC gahuza miryango ivugira i Londres kuri metero 19 25 31 na 41 no ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga bigari no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12 n'igice ku isaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Jacques Niyitegeka. Izi ni ingingo z'ingenzi zigize aya makuru. Igisirikare cya Israel kibasiye ibyo cyise ibibanza bya Hezbollah mu burasirazuba bwa Libani. Umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda Victoire Ingabire yagejejwe mu rukiko rw'ibanze rwa Kicukiro, araregwa ibyaha birimo umugambi wo guheka ubutegetsi. Mu Rwanda kandi hakomeje urubanza mu bujurire rwa Beatrice Munyenyezi wakatiwe igifungo cya burundu ahamijwe ibyaha bya jenoside. Tubafitiye n'ikinamico urunana muri mwese ikaze muri aya makuru yo kuri wa kabiri turi ku itariki ya 15 z'ukwezi kwa karindwi. Byamenyekanye ko leta y'Ubwongereza yashyizeho gahunda y'ibanga yo kwimura abanyafghanistan bashobora kugirirwa nabi n'abatalibani mu kwihorera nyuma yaho amakuru ajyanye n'umwirondoro wabo anyerejwe hagashyirwa ahagaragara. Umwirondoro w'abanyafghanistan hafi 20,000 bakoranye n'ingabo z'amahanga zari mu gihugu cyabo habaye ikosa ashyirwa ahagaragara kuri internet, bikozwe n'umukozi wo muri Minisiteri y'Ingabo y'Ubwongereza hashize imyaka 3. Leta y'Ubwongereza yasabye imbabazi maze yongeraho ko iri mu gutanga amafaranga arenga miliyari 1 y'amadolari yo gufasha abo banyafghanistan kwimukira mu Bwongereza. Bamwe mu bo byagizeho ingaruka uyu munsi nibwo bamenye ko amakuru y'umwirondoro wabo yanyerejwe. Tujye mu karere k'ibiyaga bigari. Umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda Victoire Ingabire yagejejwe mu rukiko rw'ibanze rwa Kicukiro, aregwa ibyaha 6 birimo umugambi wo guhirika ubutegetsi buriho no kurema umutwe w'abagizi ba nabi. Uyu muyobozi w'ishyaka Darufa Umurinzi ritemewe n'amategeko y'u Rwanda yatawe muri yombi mu kwezi gushize nyuma y'aho urukiko rukuru rutegekeye ko akorwaho iperereza ku buhamya bwatanzwe n'itsinda ry'abantu 9 nabo baregwa mu rundi rubanza. Ingabire yahakanye ibyaha byose aregwa, avuga ko akurikiranywe kubera igitutu urukiko rukuru rwashyize ku bushinjacyaha, dore ko ibyo akurikiranyweho avuga ko yari yaranabibajijweho mu myaka 4 ishize, ariko bikagaragara ko nta mpamvu yo gukomeza kumukurikirana. Ni inkuru ya Jean Claude Mwambutsa i Kigali. Mwikanzu ndende idozwe mu gitenge, Ingabire Victoire yari kumwe n'umunyamategeko Gatera Gashabana. Mbere y'uko urubanza rutangira yazamuye inzitizi z'uko atahawe uburenganzira bwo kunganirwa uko abyifuza, avuga ko yifuza kunganirwa n'abarimo umunyamategeko ukomoka mu gihugu cya Kenya. Gusa uyu ntiyagaragaye mu rukiko kuko atemerewe n'urugaga rw'u Rwanda. Ubushinjacyaha bwareze Ingabire ibyaha 6 birimo kurema no kuba mu mutwe w'abagizi ba nabi, guteza imvururu muri rubanda n'umugambi wo gushaka guhirika ubutegetsi. Byinshi mu birego birasa n'ibyarezwe irindi tsinda ry'abantu 9 bivuga ko bari abayoboke b'ishyaka Darufa Umurinzi ritaremerwa n'amategeko y'u Rwanda. Abo bafashwe mu mwaka wa 2021 nyuma y'uko bitabiriye amahugurwa ku buryo bwo guhangana n'ubutegetsi bw'igitugu hatiyambajwe intwaro. Umutangabuhamya mukuru muri uru rubanza n'uwitwa Nzabandora Boniface yabwiye ubushinjacyaha ko yatumiwe muri aya mahugurwa, ariko aza gufata icyemezo cyo kwitandukanya nayo nyuma yo kumva ko imigambi yari igamijwe itari myiza. Nzabandora yafashe icyemezo cyo gufata amajwi y'ibyavugirwaga mu mahugurwa. Aya majwi akaba ari nayo afatwa nk'ikimenyetso gikomeye cy'ubushinjacyaha. Ingabire yahakanye ibyaha aregwa, ahubwo avuga impamvu yumva iki kirego kidakwiye kwakirwa n'urukiko. Yavuze ko ibyo akurikiranyweho ubu yari yanabibajijweho mu mwaka wa 2021 ubwo iri tsinda ryatabwaga muri yombi, gusa ngo byaje kugaragara ko nta mpamvu yo kumukurikirana ararekurwa. Avuga ku mutangabuhamya Nzabandora wamushinje, Ingabire yavuze ko
ko uyu bigeze kubana mu rugo ari nk'umufasha we wa hafi mu kazi, gusa ngo yaje kumusezerera nyuma y'aho amenye ko inzego z'umutekano zamwegereye zikamusaba kujya aziha amakuru yose y'ibyabereye kwa Ingabire. Umunyamategeko we Gatera Gashabana nawe yibanze kuri uyu mutangabuhamya, avuga ko atari uwo kwizerwa kuko yavuye kwa Ingabire atishimye nyuma yo kwirukanwa. Ikindi cyavuzwe n'uruhande ruregwa ni uko rwarezwe ibyaha birimo ibyagombye kuba byarataye agaciro. Ibi ni nk'icyo gutegura imyigaragambyo gisaza nyuma y'umwaka umwe, nyamara akaba abiregwa nyuma y'imyaka 4 nubwo atabyemera. Ni urubanza rwafashe igihe kirekire ugereranije n'izindi zifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo. Rwamaze amasaha asaga 5 kandi rurangira impaka zigiri zose. Umucamanza abibutsa ko bazagira igihe cyo kwinigura ubwo bazaba bageze mu mizi. Icyemezo cy'urukiko giteganijwe ku itariki ya 18 z'uku kwezi. Dukomereze muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Perezida Trump yabwiye BBC ko yaciwe intege na Perezida Putin ariko ko batari barangizanya. Abajijwe mu kiganiro n'umunyamakuru wa BBC niba afitiye icyizere umuyobozi w'Uburusiya bwana Trump yavuze ko nyuma yo guceceka gato ko nta muntu n'umwe yizeye. Yavuze kandi ko hari igihe bajyanaga ikiganiro cyiza ariko akamenya ko bwana Putin mu nyuma yarashe agasenya inyubako i Kiev. Bwana Trump kandi yashyigikiye umuryango wo gutabana wa OTAN, avuga ko atagitekereza ko wabaye karahanyuze. Hagati aho Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Uburusiya yavuze ko guha igihugu cye ibihe ntarengwa bidashobora kwihanganirwa nyuma y'aho Perezida Trump ahaye Moscow iminsi 50 yo guhagarika intambara yo muri Ukraine ngo bitaba ibyo akabuhanisha kubushyiraho amahoro ahanitse. Sergei Lapkov yavuze ko iyo ntambara izakomeza niba akebo katagezwe wamugarura mu rwego rwa diplomasi. Kuwa mbere bwana Trump yatangaje intwaro za mbere leta ye igiye kugurisha kuri Ukraine. Mu gusubiza, umuvugizi w'ibiro by'umukuru w'igihugu cy'Uburusiya yavuze ko ibi byerekana ko Ukraine ihawe uruhushya rwo gukomeza intambara. Yavuze ko Uburusiya butegereje ibitekerezo bya Ukraine mu cyiciro cya gatatu cy'ibiganiro bitaziguye Istanbul, kandi ahakana ibirego bivuga ko Moscow yohereza mu biganiro intumwa zisa n'iziba zijyanyweho gusa no kwikinira. Dusubire mu karere k'ibyaga bigari mu Rwanda ku makuru yerekeranye n'imanza. Dukomeza mu rubanza rw'ubujurire rwa Beatrice Munyenyezi mu rugereko rw'urukiko rukuru rukorera i Nyanza mu majyepfo y'u Rwanda, aho ubushinjacyaha buvuga ko iperereza bwakoze ryagaragaje ko atize mu ishuri ryisumbuye rya Sefoteke mu mwaka w'amashuri wa 92-93 nk'uko we yabibwiye urukiko. Icyo kikaba kimwe mu bimenyetso bishya byongewe muri dosiye y'urwo rubanza. Mu kwezi kwa kane umwaka ushize, Munyenyezi yakatiwe igifungo cya burundu ahamijwe ibyaha bya jenoside. Ni ibyaha we ahakana. N'inkuru y'umunyamakuru wa BBC Yves Bucyana ukurikirana urwo rubanza. Umushinjacyaha avuga ko mu bimenyetso bishya yashyize muri dosiye y'urubanza rwa Munyenyezi ari iperereza ryakozwe ku mashuri yisumbuye Munyenyezi avuga ko yizemo yifashishije umwe mu banyeshuri bize ku kigo cya Sefoteke. Umushinjacyaha avuga ko ibyo Madame Beatrice Munyenyezi yashyikirije urukiko atari ukuri. Avuga ko uwo munyeshuri afite indangamanota igaragaza ko yagize umwanya wa 4 mu ishuri, kandi na Munyenyezi akagaragaza ko ari wo mwanya yagize ku ndangamanota nawe yahaye urukiko. Munyenyezi agaragaza ko mu mwaka w'amashuri 1992-93 yigaga muri Sefoteke Butare, ariko umushinjacyaha akavuga ko atari byo, ko atigeze yiga muri icyo kigo muri uwo mwaka. Umushinjacyaha asobanura ko umugabo wa Munyenyezi Arsene Shalom ubu ufungiye Arusha muri Tanzania ku byaha bya jenoside ari we wigaga muri Kaminuza y'u Rwanda i Butare, kandi ko nta gitangaza kuba Munyenyezi yarabonekaga kenshi Butare kuko yabagaje kumusura nk'umukunzi we biteguraga kubana. Umushinjacyaha kandi agaragaza ko Munyenyezi yirukanywe mu rwunge rw'amashuri rwa Gitwe ku mpamvu zikomeye z'imyitwarire mibi atagaragaza mu rukiko. Uruhande rumuburanira rwo rukavuga ko yahavuye kuko yari atwite agomba kujya kwiga hafi y'umugabo we Arsene Shalom, ari nayo mpamvu yagiye kwiga muri Sefoteke. Muri iryo perereza ku mashuri ya Munyenyezi, umushinjacyaha avuga ko
uregwa atagaragara ku rutonde rw'abigaga mu mwaka wa gatandatu muri Sefoteke nk'uko uregwa bivuga. Gusa bunganira Munyenyezi Maître Bikotwa Brice na Gashema Felicien banenga cyane umwimerere w'urutonde rwatanzwe n'uyobora icyo kigo muri iki gihe ndetse n'indangamanota y'umunyeshuri bifashishijwe n'umushinjacyaha. Bavuga ko ubuhamya bafite ari ubw'umwarimu wigishije Beatrice Munyenyezi mu mwaka wa gatandatu isomo ryo gushushanya, mu gihe umushinjacyaha we avuga ko iryo somo ritigishwaga mu masomo y'inderabarezi rusange Munyenyezi avuga ko yize. Umushinjacyaha abwira urukiko ko umuyobozi w'icyo kigo ndetse n'uwo munyeshuri bahari ko nirukenera ibisobanuro ku mwimerere w'izo mpapuro ruzababona. Urubanza ruracyakomeje. Mukomeje kumva BBC gahuza miryango, tugeze ku isaha ya saa 12:40 ku masaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Tuje muri Sudan, impirimbanyi ziharanira uburenganzira bw'ikiremwa muntu muri icyo gihugu ziravuga ko abasivile bagera kuri 250 bishwe mu mpera z'icyumweru gishize n'inyeshyamba zo mu mutwe wa RSF mu bitero byibasiye imidugudu itari munsi y'itandatu yo muri leta ya Kordofan. Izo mpirimbanyi ziravuga ko zakusanyije amakuru y'ihohoterwa ryakozwe n'impande zombi mu gihe cy'intambara. Zivuga ko imidugudu yegereye umujyi wa Bara yagabweho igitero n'umutwe wa RSF ku wa gatandatu, amaze arasenywa n'imitungo irasahurwa. Abishwe barenga 200 bahise bashyingurwa mu mva rusange. Mu burasirazuba bwo hagati, igisirikare cya Israel kibasiye cyo kise ibibanza bya Hezbollah mu burasirazuba bwa Liban. Minisitiri w'ingabo wa Israel Katz yavuze ko ibyo bitero byohereje ubutumwa busobanutse kuri Hezbollah bwo gutongera kubaka ubushobozi bwayo nyuma yo kugirana amasezerano yo guhagarika imirwano mu kwezi kwa 11 k'umwaka ushize. Ni inkuru ya Yolande Ner mugezweho na Yvette Kabatesi. Indege z'intambara za Israeli zarashibira indiro biri mu kibaya cya Baka muri Libani. Israeli ivuga ko byakoreshwaga n'ishami ridasanzwe rya Hezbollah ryitwa Radwan mu kubika y'intwaro no gutoza abarwanyi bayo kugaba ibitero. Minisitiri w'ingabo Israel Katz yatangaje ko igihugu cye kizasubizanya imbaraga zishoboka mu gihe Hezbollah yakongera kuba ikibazo, kandi ko ibyo bitero by'indege bigamije gutanga ubutumwa kuri uwo mutwe witwaje intwaro wo muri Libani no kuri guverinoma nayo igomba kubahiriza amasezerano yo guhagarika imirwano yo mu kwezi kwa 11 umwaka ushize. Iki nicyo gitero cya Israeli kibaye ubu imbere cyane muri Libani kuva hashirwa umukono ku masezerano yo guhagarika imirwano na Hezbollah yari imaze umwaka, harimo n'amezi 2 imirwano ikaze cyane yasize ishegeshe uwo mutwe. Tugaruke muri Afrika, umuryango mpuzamahanga ufasha abari mu kaga Médecins Sans Frontières MSF mu mpine uravuga ko ingabo za leta ya Ethiopia zishe abakozi bayo 3 mu gihe cy'intambara yogoje akarere ka Tigray mu majyaruguru y'igihugu. MSF yatangaje byavuye mu iperereza ryayo ry'imbere nyuma y'igihe kirekire abategetsi ba Ethiopia banze kuyivugisha ngo kandi bari barabanje kwiyemerera kubikoraho iperereza. BBC iracyagerageza kumenya icyo leta ya Ethiopia ibivugaho. Ni inkuru ya Ansoy mugezweho na Siriake muhawe nayo. Amatohoza y'ishiramwe ry'abaganga batagira imbibe MSF yasanze abakozi baryo barishwe n'ibigirankana babonana amaso mu yandi n'ababagandaguye. Iryo shiramwe rivuga ko abakozi bari berekanye mu nyandiko inzira baza gufata imbere y'igihe ku mpande zose zariko ziragwana nk'uko bisanzwe bikorwa mu karere karangwamwo intambara, kandi hari habonetse umwumvikano ku mpande zose. Bari bambaye dupira turiki kimenyetso ca MSF, kandi imodoka yabo yariko ibendera n'ibimenyetso vya MSF ku mpande zose. MSF kandi yari yihweje ivyemezo nk'uko iryo shirahamwe ribandanya ribivuga vyerekana ko ingabo za leta zari muri ico kibanza cabereyemwo ubwo bwicanyi. MSF isaba ko ababisemwo uruhara bahanwa. Mukomeje kumva BBC gahuza miryango, tugeze ku isaha ya saa 12:44 ku masaha ya hano i Londres, ni saa 12:44 ku masaha yo mu Rwanda no mu Burundi. N'umwanya w'ikinamico urunana. Urubyiruko rwa Nyarurembo mu myiteguro y'ibirori bikomeye. Hagati aho duheruka yari yatunguwe no kumva ko Chris yagiye mu mahugurwa atamubwiye. Yabyifashe mate n'urunana. Kubera icyo ari we dukorana se? Niyo gahunda igezweho yewe uhereye nonaha.
uri umuyedi wa bushombe ngiye ntuzongera kumpereza. Nanjye rero nta wundi nzakorana nawe atari wowe kuko niwe uzi ibyanjye. Ariko wabahite mukobwa jo. Nkubwiye impamvu tugomba guhagarika gukururukana, nkubwira ko nusanga bushombe n'ubundi atazakuvunisha ikigoye aho ngaho kuko nicyo utumva. Ikigoye nuko utazi ko nagutwariye. Iteka mba numva naba hafi yawe ngakomeza kumva impumuro yawe. Ibi ni ibikira. Wabuze gutwara Pascal mu bana mu nzu, utwarira Stefano muhura mu kazi. None se ninjye wabyihaye Stefano? Ko numvise biza gutyo, gusa ninjye wavuze ngo reka ntwarire icyuya cya Stefano. Ndabyumva ko atari wowe. Ariko nyine ugomba kwihangana tugakora gutyo kugira ngo ejo nyine tutaziteza abantu. Ibyo rero sinzi ko byakora kuko iyo ngukumbuye. Nako navuga ngo n'umwana bagukumbuye kuko ambuza amahoro nkumva ngiye no gusara. Genda ukorane na bushombe yewe. Umwana nankumbura ujye wicisha hano mu ibanga, umwana tuze ugira ugende. Niba tunabikoze gutyo rero uranshakira undi mufundi kuko bushombe we ntibyashoboka. Hari icyo mupfaze? Ntacyo ariko aranukira. Mukobwa jo. Ntasone koko ngo bushombe aranuka. Uzi ko mu bafundi dukorana hano nta muntu ugira isuku kurusha bushombe? Ibyo simbizi. Icyo nzi cyo nuko iyo muhagaze iruhande anukira akantera iseseme hafi yo kuruka. None iyo ndutwite ni bwoko ki mwoka byaramwe? Umwana urimo cyangwa ni ikindi? Shanda gusuje rero reka nta n'isukari bari bantumye. Ubwo se wagenda utambajije amakuru ya cya kirori turi gutegura? Vuga ibirori yewe. Ibyo by'ikirori nge mama yarabimbujije. Mbwira rero mperuka mushakisha aho muzakorera. Ubu munsi twamaze kuwutegura neza n'ejo nimugoroba kuzamura. Harahiye rero. Ubwo mugakorera he? Hari umwana wo mu bakiri wabo bagiye mu mujyi bamusigira urugo wenyine. Rero niwe tuzahurira iwabo. Twese se? Byahatari. Ni ahantu heza mu rupangu rufunze neza hose. Mbese ahantu utagira ikibazo ngo hari umuntu wakwinjirira. Irega ni babandi baguze inzu ya Ngarambe. Yego. Ubwo si wawo uwo mwana bagarutse bakatugwa gitumo ntibatubihiriza ibirori. Kandi ngo baragiye kwivuza ngo bafite rendezvous ya muganga mu cyumweru gitaha. Ubwo rero urumva ko batataha bativuje. Nizere ko hazaba hari umuziki tukabyina umva tukishimisha. Umuziki woroshye se? Umva twakodesheje mixer, amabafura akubita, aba DJs, hazaba hari ibyo kurya n'ibyo kunywa. Mbese nakubwiye ko itsigo na bisho sho. Umva none se ubwo ibyo byose tuzabyitabira ku buntu tutishyuye we. Amafaranga y'iki se? Twabiteguye kugira ngo urubyiruko ruhurire hamwe rwishime rwongere kuryoherwa n'ubuzima. Nta mpamvu rero yo kwishyuza. None singa ibyo byo kurya no kunywa bizaba bihari ubwo bizaba byaguzwe nande? Ibyo kurya n'icyo kunywa buri muntu wese azishyura, ariko kwinjira byo bizaba ari ubuntu. Kandi ibyo kurya nabyo ntugire ikibazo. Wowe na Claire ni muza nzabisinyaho. Umva nzemera ngurisha isake zanjye ebyiri mbabyimbe. Ubwo se niba icyo kurya no kunywa kizaba gihari ni iki cyambuza kuza ngo nereke abaturage b'inyarurembe imbyino navanye mu mujyi we? Umva numbonye ngo nuko mfite imbago ngewe ndabyina zigatinyana. Ariko umutima wawe uruhijwe n'iki? Gukunda umusore mweze nka Chris biransaba imbaraga ntafite pe. Byiza rero reka mureka mvira mu buzima wenda mbona amahoro y'umutima. Ubuzi ko ibyo ushaka gukora ari kurya inka yose ukananirwa n'umurizo rero. Urananiye sori, urananiye pe. Chris tumaranye igihe naramugenzuye ndamumenya kandi ntazi ko namumenya. Hari inenge se nyine wamubonyeho? Nubwo tujya twibeshya ngo aracecetse ngo ntagira amashagaga ariko si ko ari. Chris ni umunyabwenge kandi icyo tutazi nuko dufite turi abakobwa nk'icumi. Ashaka kuzatoranyamo umwe. Abakobwa nk'icumi? Oya, aho nawe waba umubeshyeye. Mbona ibyo gutereta abakobwa benshi rwose atabigenderamo. Sorry. Ejo mvuye ku kazi naciye ku kigo nderabuzima ngo murebe dutahane mu modoka ye. Usanga nyine ari kumwe n'abandi bakobwa? Sorry, ibaze kujya kureba sheri wawe uzi ngo ari mu kazi wahagera ugasanga ngo yagiye mu mahugurwa ngo nta nuheruka Nyarurembe. Ariko nawe aho ngaho hari icyo nkunenga. Igiki? Kuki se wagiye utamuhamagaye ngo umubwire nyine ko utinje kukureba dutahane? Uko umuzi se afata telefone bigenze gute? None se nyine yabwiwe n'iki ko waje kumureba mu kazi ngo aguhakanire ko adahari? Yampamagaye ryari se ko yampamagaye 3:00 za nijoro. Ngo iki? Ntumbwire ko ayo masaha wari ukiri kwa muganga umutegereje ariko.
Shyaka yari yabimbwiye nanatashye. Noneho icyambabaje ni ukuntu Shyaka n'umugore we bambwiye ngo ese kuki nje kureba titirere wabo nta mwatsi randevu. Nanjye mu kubicaho ntinge kwa Kirisi ndisanga si ngombwa ko nsaba randevu. Ambo? Bahasebeye byo rero. Umaze kubishongoraho gutyo se baba aribo bakubwira ngo ntawe uhari. Yego sha, nagerageje kwigira nkaho ntabirenze, ariko mu mutima nashyaga. Ayiwe sha, ihangane birumvikana pe, wahakubita iki? Gusa ibyo byo ntabwo ari byo washingiraho uvuga ngo bafite muri benshi. Tutabeshe se kuki yagiye anyihisha. Si uko yari azi ko ajyanye n'undi mukobwa bazifatana neza muri ayo mahugurwa yagiyemo. Ubwo si uwo mukobwa yakurutishije yabasate ku busanzwe inahangaha ari wowe Miss n'ikamba bagomba kuri guha. Umva rero ukuntu ibintu bimeze. Nyine Mimi tumaze kuvugana amaye map zose y'ukuntu ibintu biteye. Ati iki rero? Urumva nyine ngo tuzahurira ahantu mu rugo rw'umwana nyine umwe ahantu Nyarurembe wabo basize mu rugo wenyine bakajya kwivuza mu muki. Byari? Ejo nimugoroba kugeza nijoro. Ngo nyine ibyuma by'umuziki birahari, ngo ibyo kurya birahari, ibyo kunywa nabyo birahari, aho kuryama nyine kubananiwe naho harahari. Ubwo se ko kurumva ibyo bintu koko wabihomba koko kere? Ntabwo nabihomba pe. Sha urabizi ngiye sinzi guceza ariko nzaza nirebere nanihuriye n'inshuti zanjye tudaherukana. Aha, diri niyo rero. Ubwo ndabwira Mimi rero ko nge nawe twiteguye nta kibazo. Nge nzawubyina agati gaturike, imbago nzazishyira hejuru, umva nzaba nzishyize no ku ruhande kwanza. Myaka namaranye na papa wanjye yamfashije kwiyakira sinite ku bumuga mfite pe. Ariko rero hari icyo tutamubajije kandi tugomba kumenya rupe. Igiki se kandi here? Ikijyanye n'amafaranga yo kwinjira. Kubizi ko udufaranga nkura mu magi yanjye nwegeranya ngo nimba n'ishuri tuzamfashe kujya kwiga, ubwo tuzakuraho yo kwishura koko. Ko nashobora gukuraho n'igiceri cya5 ngo nyijyane mu gitaramo. Nibe nawe ahubwo nawe magira yafite kre. Nkanjye se kuzi ko padi nyisaba ababyeyi urumva yo kwinjira nakuraye. None ubwo tuzabigenza gute? Urumva igitaramo tutagiye kugihomba? Reka da, humura wowe ntugire ikibazo cyo kwinjira nyine kuko ari ubuntu. Ngo ikintu umuntu azagura ni icyo kurya gusa no kunywa. Apo, ibyo si ngombwa. Cyane ko bizaba nimugoroba umuntu yava mu rugo anariye. Herega si na ngombwa kuva mu rugo wipakiyemo ibirayi n'ibishyimbo. Kuko Mimi we yambwiye ko icyo kunywa no kurya cyanjye nawe azabyisi mama. Umva, ibintu ni very good. Ubwo ndumva igisigaye ari ugusaba urusha ababyeyi tukazagenda baza aho tugiye. Buriya se kuva bizaba nimugoroba we imirimo twayirangije ibintu byose nyine twabirangije. Ubwo ni ngombwa kuzasaba uruhushya ababyeyi we. Hello. Yes Leya, amakuru. Amakuru ni meza direct. Nta kibazo biruko bigufashe neza. Ntacyo rwose twabishinje. Icyo nguhamagariye rero nagira ngo nkubwire ko kuwa mbere w'icyumweru gitaha dufite inama itegura itangira ry'umwaka w'amashuri utaha. Sangahe? 3:00 ku kigo cy'amashuri yacu. Murakoze rwose nzaba mpari direct. Sawa sawa ubwo naho uwo munsi 3:00. Yes Leya. Amakuru yawe kiri? Kanumba wahumuye. Kukubaza amakuru se no guhumura cyangwa ndakosheje ntabwo nagombaga kukuderanja nguhamagara. Ego koreya wanjye. Yewe amakuru ni meza da. Kuba rero wawe ku rurimi byo biroroshye. Icyakunaniye ni ukubigaragaza. Ubwo nzabigaragaze nteze. Zandika agapapuro nk'iyomekaho abantu bose bagende bagasoma. Si ngombwa ibyo. Nubwo wakwihangana wajya kuva i Nyarurembe ukambwira ukanamenyesha igihe uzagarukira byaba bimpagije. Ngaho rero. None se ko ntagusinyisha ordre de mission. Haba ntagusaba uruhushya. Ubwo ngomba kujya nkumenyesha aho giye mu ruhe rwego. Nuko urakoze ntacyo utambwiye. Cyakora naragushimiye kunkoza isoni mu maso ya muramu wawe. Muramu wanjye? Wowe se ko nta mushiki wanjye uzi ngo baramu banjye bazuti. Ishyaka se simuzi cyangwa ntabwo ari muramu wawe. Sha ntugakunda utuntu nk'utwo ntacyo tumaze Leya. Ko nkiri umusore nkaba ntafite umugore. Muganga Devota akaba atari mushiki wanjye. Uko Shyaka yaba gute muramu wanjye? Sawa nyine ubwo ushaka ko tubireka reka tubireka ariko icyo nakubwiye wacyumvise. Ahubwo se waje gupfa iki na Shyaka gihe naje mone. Kiri, ibaze ko ejo naje kukureba ku kazi ngo dutahane, nagera ngatungurwa no gusanga udaheruka mu kazi waragiye mu mahugurwa. Icyambaje kuruta ibindi ni ukuntu Shyaka ari we wambwiye ngo sinkirirwe nkwikururaho ngo ntunshaka ngo n'ikimenyimenyi ntushobora no kumbwira gahunda zawe.
ibyawe na Shyaka byose mbitindaho kuko muganira sinari mpari ariko icyo kuvuga ko nagiye ntakubwiye cyo ntundenganya ko n'amakosa yawe. Amakosa ni ayanjye kuko nagukumbuye nkaca ku kazi nje kukureba. Ariko kuza kundeba tutabivuganye harimo uburangare. None se iyo wifashe ukava iyo ngiyo uvuye ukaza kureba umuntu mutabivuganye ubwiwe n'iki ko hari? Mba numva se ko wagiye kandi utarigeze umbwira ko uzajya mu mahugurwa. Ariko se kucyumva ko ngomba kumenyesha igihe cyose ntari mu kazi. Uri umukoresha wanjye. Kiri ibyo urabivugishwa n'ikimwaro cy'uko wanciye inyuma akajyana n'undi mukobwa mu mahugurwa. Wibwira ko hari utwika inzu agahisha umwotsi. Umenye ko ibyo wirirwamo byose bingeraho. Reya, ibyo uvuga urabikurahe. Ayoke. Uri tayari nta kindi kibazo ufite? Rekeraho nta simisigaye aho ngaho sha. Bashaka gusega ipondero ry'abandi. Yewe Stefano aje agasanga n'agacanga kasigaye hasi. Yatumira nabi ngo turapfusha ubusisima. Ubwo sari hehe kataza ngo aduhu twacu hakiri kare. Wa mugani. Arabona ko abana bacu bararira iki nataduhemba hakiri kare ngo tujye guhaha. Si nk'ibyo byose se ubu mukanya umuntu aragera ku kabari inzoga bamaze kuzitobato. Ahubwo we. Ariko se mukobwa aja. Ubu nawe urasubira kunywa inzoga kuko uvuye kwa muganga ejo bundi. Bakubwiye ko nene arwaye inzoga se? Yegura. Sha ariko rero nubwo benshi muvuga ngo bazana amafaranga mujye kunywa abandi ngo mujye guhaha. Ngiye mfite igitekerezo. Igitekerezo? Cyo kutubuza kunywa se? Cyangwa cyo kuturangira aho twahahira kuri make. Oya yewe. Cyo gukora ikimina. Ubu muretse rwose tukajya dutanga 1000 buri munsi. Mbese buri mugoroba ko dushoje akazi. Mugira ngo se nitwajya kurangiza umwaka dufite 360 na bingahira na 5. Ibyo. Ikimina? Ikimina rwose. Ibaze mukobwa jana afashe amafaranga yanjye nkayaha umuntu ngo ayambikire nkaho njye nabuze aho nyabika. Ahubwo se amafaranga uvuga ngo dukuremo ikimina nanga. Ntabwo ari make. Stefano abanguka umuntu akajya kwinywera icupa n'ubundi mpambe itazakugeza ikigarurira ku ruyenzi. Ariko rero mbabwire iyo migani rwose muri gukoresha nifasha abantu gusesagura no gusubira inyuma gusa. None se ubu kuki mutavuga wenda mutakabando k'iminsi ugaca hakibona ukakabika. Oya aho se ubundi bushobo. Ndakumva. Nicyo kimina turamutse tukemeye. Uba kwishatsiye twayahande. Twayaguha nk'umuntu wazanye igitekerezo. Cyangwa twa chef wacu Stefano. Kiriya gisambo. N'urubura burizo wayaha Bushombi. Ariko Karave, nk'iyo wifashe ukavuga ngo Stefano ni gisambo, ubushatse kuvuga ko yakwibye cyangwa hari icyo yakuririye. Ubyo nabyo kandi mwabona mubipfuye. Urampa amahoro ndabizi ko ari soma mbike wawe mama we. Mwabona mubipfuye. Ndabona aje utavaho unkorera ishyano ntaranahembwa n'utwo nakoreye. Muzi n'ibindi? Ibiki? Nta muntu ngihembye. Ngwiki? Ngwiki shefu ko ngorana n'ibisabo. Akavavuga ibindi vuga ibindi. Bisabo seki. Jumenya ibyo utera mu rwenya n'ibyo udakinisha. Nanjye ndi kumwe na Karaveri. Nanjye turafatanya. Mubanze muzane isengeri yanjye nari namanitse ku musimari hariye mu nguni. Umva Stefano. Isengeri yawe y'ubushwange ninde wayitwara ko? Imbeba ntizayi. Muri aba bakozi bari ahangaha ubu ninde watikwa gutwara muri abashwange? Nibyo byatumye imenya ubwenge bwo kwikura ku musumari. Nibyo byatumye imenya ubwenge bwo kwikura ku musumari nari namanitseho ikagenda ariko sha. Urubwikekwe hagati ya Stefano n'abakozi be ruje rute? Izi ngamba bafatiye se kuko arazishyira mu bikorwa? Ntuzacikwe n'ikiganiro runana cy'ubutaha. Ikinamico runana mwitegurirwa n'umuryango Urunana Development Communication, mukayikurikira kuri radio BBC kuwa 2 no kuwa 4 saa 12:45 z'umugoroba. Ikinamico runana kandi mwayikurikira kuri YouTube. Kuyigeraho andika ijambo Ikinamico runana official maze utange n'ibitekerezo. Uramutse ufite ikibazo cyangwa igitekerezo kandi wifuza kutugezaho, watwohereza ubutumwa bugufi bwanditse kuri telefone igendanwa 0783 18 10 Mushobora kandi kunyuza ubutumwa kuri page yacu ya Facebook. Kwigeraho no kwandika ijambo Urunana. Dusubikiye ikiganiro runana cy'uyu munsi naho butaha. Barakoze bagenzi bacu mu ikinamico runana, ni rero bashoje ikiganiro cyacu cyo kuri wa 2 gihagarariwe na Mark Niyonkuru, ku buhanga bw'ibyuma hari Suzanne Lennon. Amakuru yacu arakomeje no ku rubuga rwacu rwa internet BBC Gahuza.com.